nanone kandi mwongeye kwirirwa ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu nkuko mubibona mu ifoto. Uwo ni Felicien Kabuga, aho bivugwa ko ubushinjacyaha bwa Loni bwasabye ko Kabuga yoherezwa mu Rwanda. Ni inkuru rero tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, aho ubushinjacyaha bw'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT bwasabye ko Kabuga Felicien afungurwa by'agateganyo akoherezwa mu Rwanda kuko ari cyo gihugu cyonyine cyemeye kumwakira. The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa n'ubundi uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kugeza amakuru meza nk'aya ngaya. Mu mwaka rero w'ibihumbi 2023 urugereko rw'ubujurire rwa IRMCT rwafashe icyemezo cyo guhagarika kuburanisha Kabuga, rusobanura ko adafite ubushobozi bwo kuburana bitewe n'impamvu z'uburwayi. Kuva icyo gihe kugeza ubu aracyafungiwe i Lahe mu Buholandi. Ubushinjacyaha buyobowe na Serge Bermezi ku wa 9 Nzeri 2025 bwagaragaje ko nubwo Kabuga yinubira gukomeza gufungwa, avuga ko uburenganzira bwe butubahirizwa. Ibihugu by'i Burayi yifuje ko bimwakira byamwanze. Bwagize buti nyuma y'imyaka 2 Kabuga aracyari mu rujijo, mu gihe yinuba ko gukomeza gufungwa birenga ku burenganzira bwe bw'ibanze. Ibihugu by'i Burayi yahisemo byagaragaje ko bitamwemera, kandi igihugu arimo cyashimangiye ko Kabuga atafungirwa ku butaka bwacyo. Ubushinjacyaha bwa Loni bwagaragaje ko nta mpungenge zikwiye kubaho mu kohereza Kabuga mu Rwanda kuko azitabwaho mu rugendo rw'indege bijyanye n'uburwayi bwe, kandi ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza uburenganzira bwe n'ubwisanzure. Bwagize buti ubushinjacyaha burasaba ko uru rukiko rufata icyemezo cyo gufungura Kabuga by'agateganyo. Bramezi na bagenzi be bagaragaje ko niba hari imyanzuro ikwiye gutangwa kuri dosiye ya Kabuga idakwiye gutinda, hitwaje ko amakuru ku buzima bwe adakwiye kujya hanze, kubera ko amakuru menshi ku burwayi bwe yamaze kujya hanze. Kabuga wari umushoramari ukomeye mu Rwanda, yabaye umwe mu baterankunga ba Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mu byo yashinjwe harimo gutumiza mu mahanga toni nyinshi z'imihoro yifashishijwe mu kwica Abatutsi. Inzego z'umutekano z'Ubufaransa zamutaye muri yombi tariki ya 16 Gicurasi umwaka wa 2020 nyuma y'imyaka 26 yihisha ubutabera. Mu kwakira uwo mwaka yoherejwe i Lahe kugira ngo aburanishwe na IRMCT. Ibyaha yanakurikiranyweho birimo gukora Jenoside, kuba icyitso cy'abakoze Jenoside, guhamagarira abantu gukora Jenoside, ubwinjiracyaha bwa Jenoside, ubwumvikane bugamije gukora Jenoside, itsembatsemba n'itoteza. IRMCT yasobanuye ko icyemezo cyo guhagarika kuburanisha kitamugira umwere, ariko ntikinamuhamya ibyaha yashinjwaga. Uyu ni Kabuga rero mu mafoto, aho yifuje kuba mu bihugu by'i Burayi ariko bikaba byaranze kumwakira. Mu mafoto rero turibuze kubereka n'umushinjacyaha uyobowe na Serge Bermezi, aho bwagaragaje ko kohereza Kabuga mu Rwanda aricyo cyonyine gishoboka. Tunyarukiye mu yandi makuru, mu burasirazuba bwa Kongo, igitutu cya Wazalendo cyatumye Brigadier General Kasita ahunga Uvira. Brigadier General Olivier Kasita rero ushinzwe ibikorwa by'igisirikare n'ubutasi mu karere ka gisirikare ka 33 mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
yahunze umujyi wa Uvira abitewe n'igitutu cy'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye muri Wazalendo. Abo mu nzego z'umutekano bahamya ko Brigadier General Gasita yavuye muri Uvira mu rukerera rwa tariki ya 9 Nzeri 2025. Basobanura ko ituze ryagaragaye muri uyu mujyi rifitanye isano no kugenda kwe. Andi makuru ahamya ko uyu musirikare yahungishirijwe i Bujumbura bigizwemo uruhare n'abari bamurinze barimo n'abasirikare b'u Burundi. Brigadier General Gasita ahunze nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yabereye muri Uvira tariki ya 8 Nzeri ipfiramo abantu batanu barakomereka bikomeye uko byemejwe n'ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwakizweho na leta. Uwo munsi rero Wazalendo bari baherekejwe n'abasivile babashyigikiye bagiye ku biro bya meya wa Uvira Kifara Kapenda. Bamenyesha ko bifuza ko uyu musirikare ava muri uyu mujyi bwangu kuko bamufata nk'umuntu ushobora kugambanira igihugu. Bahavuye bakomereza kuri hoteli bivugwa ko Brigadier General Gasita yari acumbitsemo bafite ubutumwa bumusaba kuva muri Uvira bwangu. Icyo gihe nibwo abari bamurinze barashe abigaragambyaga. Alex Byaduniya wo muri Wazalendo yagize ati abamurinda batewe ubwoba n'abigaragambyaga ubwo bajyanaga ubutumwa batekereza ko bashobora guterwa kuri hoteli, nibwo rero barashe ku baturage. Mu Kuboza 2024 nibwo Perezida Felix Tshisekedi yagize Brigadier General Gasita umuyobozi mu karere ka gisirikare ka 33 yabanje gukorera mu mujyi wa Bukavu muri Gashyantare 2025 ahungira Kindu mu ntara ya Maniema ubwo abarwanyi bayo 23 bafataga uyu mujyi. Muri Nzeri 2025 Mbarire Perezida Tshisekedi yategetse Brigadier General Gasita kujya gukorera ku cyicaro cya gateganyo cy'akarere ka gisirikare ka 33 muri Uvira, ariko Wazalendo babiteye utwatsi. Imyigaragambyo ya Wazalendo n'abayishyigikiye yatangiye tariki ya 2 Nzeri ubwo bamenyaga ko Brigadier General Gasita yageze muri Uvira. Bafunze imihanda, bahanagarika ibikorwa by'abaturage, bamenyesha ubuyobozi ko bazatuza mu gihe uyu musirikare azaba aherekejwe agasubizwa iyo yavuye. Wazalendo bavugaga ko Brigadier General Gasita ari umunyarwanda, ariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kigaragaza ko ibyo atari byo, kandi ko gishyigikiye ko akomeza inshingano ze muri Uvira. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru akurikira.